Kila mtu unayemuona anatamani kuwa na heshima. Watu wanataka kuwa na heshima, lakini hawajui namna heshima inavyopatikana. Sasa leo nataka nikupe hii siri, namna ya kupata heshima, hasa heshima ya Mungu. Ziko heshima nyingi, heshima za wanadamu, heshima zinazotokana na vitu, lakini heshima pekee ambayo unahitaji katika maisha yako ni heshima ya Mungu. Hiyo ufanye nini ili uweze kuwa na heshima? Ufanye nini ili uweze kuwa na heshima? Au unahitaji nini ili kuwa na heshima? Hiki ndicho kitu unachohitaji ili kuwa na heshima ya Mungu. Hiki ndicho kitu unachohitaji ili kuwa na heshima ya Mungu. Unahitaji kuwa na unyenyekevu ili kuwa na heshima ya Mungu, sawa na neno la Mungu. Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Mithali 18 mstari wa 12, kabla ya uharibifu moyo wa mwanadamu hujivuna, na kabla ya heshima utangulia unyenyekevu. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 26, imeandikwa, mtu akinitumikia na nifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Kwa hiyo kinacholeta heshima ya Mungu, heshima isiyo na ukomo kwenye maisha ya mtu, ni kumnyenyekea Mungu, ni kumfuata Mungu sawa sawa na neno la Mungu linavyosema. God bless you. Endelea kutufuatilia ili upate kujifunza zaidi. Kabara ya talaka.